khel turan chuani khania goalkeeper hian anu hnehna thuwa cha athleng dinga dinglo en chinila champion an ni talo maya chumai baka amakha best goalkeeper ania tichuanin an captain hi best player ni bokani tin hi sarma ma hianin status a triple mal som chuanga ron tia hangteka an player te lu sarin puyapo thlak nei chunania John sar patele sir Joseph te sarma ma hogin thlan lani run out a thot mai he champion dang kan kal to na jong jong ai hian ai zo ye champhai lik lian nei ho wi kan he ngai mi alawa ma se kumina chuan ai zo le champhai khal kan ne ve ve ya chuan under 12 a pe chuan an policy ve ve kan final ani umni te ya Mizoram best player Mizoram best keeper ute ho in khel bang Kolasib United Academy na pang Mizoram champion video hi sailu tukang ti taka hlawa chang le tol tung ki hlaw ti ka law lok si ka lang hi top thleng lo thlir sak thu do ni o Eta lo koro eta lek pheiwa me an hmuhnawm le to an lo mani naupang Hlim mel hmuhnawm ni miss po Hlim any point khel tiam o zola nu po sarpatia ten lawa ram dia pon mo bandara ron changa ta do ne nongori te bandaron la antar do ne lai kanom da bul hi ram futsal playing ram bulania chen hi elai kan lo mok ti him lo mu lawa lo tlan tlanga maro chu ron le le tu te kan nga chungin banner te antar vel photani wena Kolasib-a karen om silova design siam thin lo dora phone atangin design lo siam ti chuanin fi man min print sakal lo ko me Reliance futsal ground Hmuahna chuni chuak tre to best goalkeeper nu ka asanga han volunteer ni sapati pon trophy lotar ket vel me kania best goalkeeper ka zola ani goal sari khunga zola goal khung ne berani trap ani chok trap sarpate motor khala chuanin ke hi motor ka kaltho mai wang hianin sarpate fapa dersoman video hi an la lo mom khop mai an bula chuang he mangai bertele no Kolasib pel chia se na te ta son defender tha ka lo chuanga non let le ni lo tlan pel maning rila hian an zui thata dia dia nuam khop maya van lo no takem ATS petrol pump kan pela inter district Reliance League hianin lo champion to ho hi best of the rest team ti khani zela aizola tanga champion te po mani district liga champion thei academy kha Mizoram champion an ni thei hi ma sabera ni nge nge ngai lutom khop mai khong puilam Kolasib ton tir ania come on go to hoi le duo in there sama video la tiam ko me SB office peng pel pheya iso ding nama ko anin hei apar Kolasib kalna hania tuna jon highway thato em bang highway la man an khal tania pongpo nuam par khop mai ding lama son exercise peng om lo bai boy boke an van fel tak em hawpuitute hardware dor pel chia chuan Kolasib leitan thleng phei don so la son guraba te steel fabrication work leitan masazo pela salam son vela son KVK peng thlau mane leitan pani na lai kong vela pang ko na mai ne min bak ma simi kong siam that te po chu ang thleng thazel ania thleng thazela kong siam te po an bai bai le lob loba thavio
sipiro tan pe na nga ni kong hi siam me ka ni vain kho chung kong hi Kolasib ni thin kha ani to don lo tina jodi kon phei po so ta sipiron pe pakata han chuak pe don ani so phei ma deuh hian traffic jam na sakop maya chula chuanin minute ma vel chu ding man ani video hi sei lu tu gang ti khlau ma ro chu ti toi lu tu khani akim lo lu tu gang ti khlau bok sia sala so ni traffic jam na chu ding deuh wang wanga Champion! 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 Apa lo mo me? Champion! o traffic jam zawa chuak thlale do ne dia kon phei kan po do ne ni helai mami store te kuris te chuan tairuak te bata phei state bank gul te kongpui tlan phei vel me o hey Kolasib ani to lo a khu to lo de kon square kan ti takha bung bul kha pel chhota ni joining Kolasib sports stadium pan tur ani dona nule pa ten lo nga poka chuta tang chuanin manin lam thau pan turin le hun top siam turin tong trainen bul trana tong traina bung in khar le don ni Mizoram champion! disi bangla an tlan pela chinan mi kha pa khon ni ka lai vel kha an tlan phi chena ta hianin an u te ho in khel bang Kolasib United Academy under 16 ho in khel bang le ni to kani veti office in tlan pel velia apia deu hi velai tlan mol peng chuan pia hen dc office velma son lang man lo chia tun mi dinglam hi agriculture office tin dinglam hi tuai te footballer lar kha mi te in kha ni boka chuan am fu building velma hinoma tin telephone exchange BSNL ombok ni chuan tlan thlazela velama kon un peng phenga stadium lapang pan to don ani mi pen phein nutur tlang loka kan futsal ground omboka maloka hianin tennis court ombok ani ground thlengta nule pa te chung te hanlom ma en tong ta rei tak aizola in khelan cham to nuwa lotlin ani nan ho chung te nei to khom ta nuam hle mai an kal chuan mun Kolasib sports stadium kan thleng phea tu le pa te chung ten lo huak boka chuan khongpui lampanga lo huak man lo te pon sports stadium a lo huaka lai mun atang in thaliama ti chuanin lai muna an chuan mun atang nge in kan han let muna nge kan let thile ni Rfyc Idch Reliance naupang ki hnehna kan hammeka dang kan kal to na zong ai hian aizo le champhai lian mai ho kan hne ngai mi alawa ma se kumina chuan aizo le champhai khel kan hne ve ya chuan under 12 ba chuan an Kolasib ve kan final ani ni ke Reliance so point tu na yan lo mo man kia kan nau ten chhuang e me ma abula chu nu le pa ten ni kan thong ho na ra athai ni ni to ban chuan ai hi atop na ni lo sera thong ho je ni la na kuma pe chuan no pang bi an sui ni under 14 na mu le kan duwa under 14 pe ho te 12 14 hi non kal le chuan ni ma se an kal le the na tur chuan nu le pa ten ke ni kan thong ho je la ngai e kan academy chuan ni lo academy pariat kan lo ma chu ho kan chuan li ki kum chuana kan khel le ngai don kitiang tu chuan nu le pa te ko ho pia kan som chuwa kan nau te lo tin nei an me lo ni ti ei pusang te hiam ni non boy puisa ka anu ayam balance kan tara Mizoram champion kan in tinga mani under 14 bi ka under 12 bi ka hian asan chu aizo kan ne ngai mi alo te kan ne chu mai chi lovin Kolasib pan ni in final kan khel ani to bang chuan kan tenji na ka sang le mai ni di ka kan sta lang duwa chuan ke ni bi ka pe chuan match team jau to kan khel team jau vek khel ani kan ba ni em mani de kan sele duwa adanga chuan ka lang te kan khel na maro chu match kuma yan in sak mang lo kan ne ya lai se chu kan se duwa ikanin
nu le pa te ne na kan lom le ni te kan se duwa kan tirakan kan in la na tong trai long trai pu kin lom ki so in tayen kanun kan ito panga nu le pa te ni so kula under 14 no po ko le odin ko mo le in kal don kan tong trai pa te min changa chu gan chuan in kan suadon apo kan kenun apo kan eng lawanga chuan fruity ka omangang kan in semanga yang hian ni lo thani bang ti ka king phalowa sombria cheu kan lo la ba kan nei tho ka ri tu soi du nei tu sang tu soi du nei em ngo pu pa te po kha min ka ya kan to poma sina sa batera sa yang khan Reliance kan khela hian thei tuna yang din mun hi kan na polsi tan chuan mel lung poimo takania ai zo le tam pai na la tara when ye hen tin lung takin kalom poi tewa in kal le ne na tura sa ka kan chewa tin when ye hen thlir mo ni lawa pot te ko ni lawa nu le pa te na kan ko la zar ya when ni hi kan khela chu bang thon tuna champion team ni thei to ke ko le na thei ai ba kian ni chan sin na ya nang wan ni ko experience nei to atu bang thon thei to bin chu ha in kal le sel tura tu sa sa pra ka ha chuan de ko te ka rong kaling ka pia te ke pe poi tu ni ani kan kanau te chibai book sela kale ka poi tu te ka ni ka Satu penalti. Saribel le itu tuan. se kan lom nu le pa te chuan emi academy big tan kan sei duwa a khel dong jong te tan no pang hian an soya sar kan champion chuan kan picnic ang ti ron tia kan tia arang the ang perin picnic kan tum don nu le pa te nen ti ka kan pia ya ami dang aron to tu te po kan dong sel don nio kal thei tai no kan nu le pa te nen kan ni no Kalau pamin mga ito kung inaliin ko na kandunga. Ilay muna kung kanin lang na tlon, takmin sang saka. Ay zolt lang, kan nautin en tito, kinintisyo na trahian punin kan kala. Kan mamin ko saksela nangin kan humindo sa to ko initling yan. Kalpa kan dile kan soy ana sa mo tin namin pia ka ba mo kan pirachen. Kan nautin kalesel, turatan kan dil saka. Heng ang lo man lagi an bultran na lo ni sila. Lalpa an mabaglen turin nang matia poi mo ziate insum the poi mo ziate nu le pa te thuya poi mo ziate shia hezin kongen chuzom zel thine turin tharau thiang min hruaila umzuila khomai de kin itani turin bo se ram che nin ko de zong sunga lom tu kan soya nu le pa fa te ngai sak khatiang mi min pe ka bain kan loma pile pu tu te ngai sak khatiang mi min pe ka bain kan loma ke dia te foi tu hetiang kung naupang te ngai sak min pe ka bain kan loma lalpa eng kima lom tu kan soye ropine chomo na zong song nang inchang che ali so min mai do min tiali min kan dile che amen kan dong te to na kan theo alo mo hi tu ni lo mo tu dong dong video atok sa milo thlir sang vain kan loma like button milo me sakula tin comment section la pangating ngai dan taron soyula football wang nun kong digzo thu turin du sa kan la ne